Dobar dan, poštovani gledatelji, u još jednoj predizbornoj emisiji Izbori specijal svakodnevno. Moja današnja gošća je gospođa Vesna Balenović, druga na listi Domovinske koalicije u prvoj izbornoj jedinici. Dobar dan, gospođo Balenović. Dobar dan. Ja ne znam je li ima itko u Hrvatskoj da vas ne zna. Mislim da vas ne treba posebno predstavljati. Pa evo, mislim da ste baš u pravu, jer ona je od 5 godina, valjda, pa onaj ko nije dementan do 90, jer je to davno bilo. To je bilo još 2001. godine, znači prošlo je 15 punih godina. I puno sam bila ili u emisija i svagdje i svi su puno čitali. Tako da već kad idem po gradu, ljudi znaju reći da je poznata političarka, ali ja znam reći ne, ja nisam uopće političar, nego sam s politikom svih ovih 15 godina bila u ringu. Da, ali činjenica je da ste se sada ipak odlučili politički angažirati. Na neki način sama činjenica da ste na izbornoj listi jedne političke opcije, Domovinske koalicije, koja je predvođena HSP-om dr. Ante Starčević, biti druga na listi, to je ipak jedna politička poruka. I još uz to žena, je li? Pa da, moram reći ovako, upravo se moram referirati na ovo malo prije, da nisam političar nego aktivist. Bila sve ove godine i moram reći da sam se jako puno godina javljala i SDP-u, i HNS-u, HDZ-u, ne znam, sad je bio Most i Živi zid. Sa svima sam pokušavala pričati vezano uz borbu protiv kriminala i protiv korupcije. Međutim, ko da govoriš gluhom dobar dan. I mene jako iznenadio jedan poziv prije mjesec dana, baš sam bila na moru u Pakoštanima od gospodina Pere Ćorića, koji je u HSP-u Ante Starčević, dr. Ante Starčević. I rekao je, gospođo Balenović, meni bi bila neizmjerna čast da budete visoko drugi na listi u prvoj izbornoj jedinici. I to odmah ste iza gospodina Ćorića? Da, odmah iza gospodina Ćorića. I ja sam ga skoro pitala, ali baš i nisam, taj čas sam bila iznenađena, jer mislim niko do sada nije pokazivao apsolutno afinitet za borbu protiv korupcije, niti neku inicijativu. I u sebi sam pomislila, Bože, ima jedan koji se ne boji korupcije. I to je gospodin Pero Ćorić i ta stranka. Ante Starčević, znamo ko je doktor Ante Starčević, otac pravde. Ja se borim za pravdu 15 godina. I sama sam sebi rekla, ne može čovjek ništa sam na cesti. Ja vodim od 2008. godine udrugu Zviždač. Stotine ljudi sam vratila na posao, mene nije nitko, ali puno mi je puta jako teško riješiti predmete. I naravno da sam rekla skočit ću. Nadam se da... Pa onda reći hop, Pa šalim čuj, se. znaš šta ću ti reći? Mislim, smatram se i hrabrom i jakom ženom i mislim da mi gospodin Ćorić i stranka HSP, AS, Ante Starčević, dala jednu veliku šansu i jedan veliki test građanima, znate. Jer građani se javljaju i pitaju, gospođo Balenović, vi nama pomozite, a ja kažem, čekajte malo, ne možemo s ulice vikati i derat se. Mi moramo imati nekoga, moraš sa mjesta koji je, a to je Sabor, a to će biti i Sabora. Ali, gospođo Balenović, vi ste bili, ako se ne varam, i savjetnica u uredu predsjednice države neko vrijeme. Lani ste razriješeni. Ja sam mislila da ćete kroz tu funkciju uspjeti promovirati ove vaše ideje. Pa gledajte, moram priznati da mi je bila velika čast kad je mene gospođa predsjednica pozvala i zamolila da je pomognem u njezinoj kampanji, da pobjedi. Bili su Josipović i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Ja sam rekla da pače, meni je isto čast da pomognem, da imamo poštenu predsjednicu, jer došla iz Amerike, iza nje nije bilo nikakvih repova, majka, žena, tako sam si posložila neke misli. I rekla sam da institucija predsjednika će pomoći nama zviždačima. I onda sam pitala gospođu predsjednicu, današnju, onda nije bila, kako da ću ja pomoći da ona pobjedi, ali kako će ona nama zviždačima. I onda je izašao u Večernjem listu na naslovnici, veliki naslov, gospođe predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, gdje je rekla osnovat ću ured za zaštitu zviždača. Nagrađeni će biti zviždači. Zviždači su branitelji nacionalnih interesa u miru, kao što su bili branitelji u ratu.
I sad kad sam vidjela, ne treba ko Božo Petrović kod javnog bilježnika, ne treba mahati s jamstvenom karticom. Ja kažem, mislim, životinja se vežu za rogove, ljudima vjeruješ na riječ, je li tako? I ja u redu, kad je ona izašla, ja znam da smo bili gosti na televiziji, sam bila, podržavala, bila sam 2-3 puta u Bujici, bila sam kod Vesne Kljajić, svagdje sam bila, na HTV-u, svagdje sam podizala građane da glasaju za našu predsjednicu današnju i ona je uspjela vrlo tanko pobijediti i gospodin Pero Ćorić je puno agitirao za gospođu predsjednicu, pa i on prošao isto kao ja, otprilike. Ali o tome će on govoriti, ne ja. I uglavnom na kraju, kad je predsjednica tanko pobjedila, ona je mene pozvala i bila sam 5,5 mjeseci na Pantovčaku volonter. Iako je imala veliki šop mojih dokumenata da sam pravedna i da ima priznanje i od Bajića, od DORH-a za milijardu i sve, ona je mene nakon 5,5 mjeseci razriješila. Sad jednom, mislim da ne bude upitnika, pa ja to volim reći ljudima, da ja vodim udrugu Zviždač već 10 godina. I da udruga Zviždač je 2011. godine dobila donaciju od INA-e, i to udruga Zviždač, ne ja, da bi, evo, vjerojatno pod pritiskom Stipe Mesića i naftne mafije, koja je razorna, jer ako staneš na rep naftne mafije nemate, onda je pod tim pritiskom gospođa Kolinda rekla da ja nisam vjerodostojna i nepristrana, jer je udruga Zviždač, ne ja, dobila određenu donaciju. I tako sam ja otišla. U stvari smatram se, evo, da to nije bilo korektno, jer i naša predsjednica je dobila 20 milijuna, ona je dobila osobno 20 milijuna kuna svojih donacija, osobnih za svoju kampanju, ali o tome nećemo, to je njezina volja. Podijelila ih je. Dobro, podijelila. Dala ih je udrugama, imala je zbog toga problema. Da, dobro, nećemo o tome. Uglavnom, žao mi je da čak i predsjednici Republike su protiv zviždača. Znači, Stipe Mesić, koji je štitio zeta Savke Dapčević, Tomislava Dragičevića, koji treba biti u zatvoru, on je proganjao zviždače preko Dragičevića i ružnih observacija prema meni. Onda Račanova, treća siječanjska vlada je proganjala zviždača, o tome ćemo popričati. Onda Josipović je govorio da ga nemojmo prisiljavati mi zviždači da se vraćamo na posao, jer da je to prisila. Da mi njega reketarimo ako mi želimo se vratiti na posao. Znači, sva 3 predsjednika države su smatrali da zviždači ne smiju biti nagrađeni, nego moraju ići po sudom i moraju biti kažnjeni. Znači, vi ste imali nekih 150 puta ste imali ročišta, negdje sam pročitala, i čak ste 2 puta i uvjetno kažnjeni, čak zatvorski. Pa naravno, gledajte, budući da sam se borila za rafineriju Sisak i borila sam se za INA-u i borila sam se da se INA ne proda, ja sam bila nagrađena sa klevetama od Tomislava Dragičevića i sa Linića. Svako je tražio 100.000 kuna, a naročito zbog Siska, zbog rafinerije, dobila sam jednu uvjetnu kaznu zatvora od sutkinje Natalije Glumičić-Čekić, 60 dana zatvora, 2 godine uvjetno. I onda kad sam prekršila te uvjete jer sam zahtijevala, i stalno sam govorila u medijima da se mora staviti filter na rafineriju, jer je Sisak grad slučaj i da su najčešća zvona u Sisku pogrebna zvona i zato je Dragičević mene tužio i upravo sam trebala dobiti taj zatvor. Ali sutkinja Općinskog kaznenog suda, Općinskog kaznenog suda, Zlatica Prišlin je rekla, evo, imate baš sreću jer jučer je zbog Predraga Matvevića, zbog verbalnog delikta, ukinuta zatvorska kazna, pa nećete ići u zatvor. Ja sam rekla, žao mi je, evo, još samo nisam prošla zatvor jer moja toaletna torba i sve je spremno. Tako da, evo, još samo nisam bila u zatvoru, zbog Siska, drugo sam sve prošla. Gledala sam jedan dokumentarni film, mislim da ga je radio kolega Kosanović. Saša Kosanović. Zanimljive su te priče koje je on obradio, ali među njima ja sam prvi put čula tu vašu priču. Onako, moram priznati da sam bila poprilično šokirana, iskreno. Nisam mogla vjerovati da se to može dogoditi bilo kojem građaninu Republike Hrvatske, da ga se zdravog liječi. Pa da, to je Saša Kosanović. Ja mu i danas čestitam, evo, iz ove emisije, da je uopće HTV uspio progurati jednu takvu emisiju gdje se pokazala jedna potresna priča mene kao osobe i pokazalo se u pravom svjetlu mene kakva jesam. Znači, pokazalo se da me se zdravu izračilo 30 puta, zdravu kemoterapiralo, 3 puta mi se izmišljao rak, a 2006. godine zamalo da su me i pokopali, jer su izmislili na Institutu za tumore
da imam zadnji stadij karcinoma pluća, na desnom plućnom krilu veliku karcinomu od 3 cm, na lijevom 2 i 40 metastaza. I da nije bilo Boga i tijelovoga, jer nije bilo tog tima operativnoga, anesteziologa. Bio je naime blagdan Tijelova. Bio je blagdan Tijelova, dakle, i rekao je gospodin kirurg mog suprugu, odite kući i da li imate grobnicu, vaša žena će vjerojatno 1% da će preživjeti i dođite mi u ponedjeljak na operaciju. I da nije bilo jedne doktorice kod koje sam sama bez najave su me prisluškivali otišla, koja je pogledala, kaže to nisu vaša pluća, dajte da vas slikam. I nova slika je pokazala da imam zdrava pluća i ja sam od 2006. ovdje među nama. Međutim, šta je ovako? Ja bi ovako iz ove emisije poslala poruku. Ovo je jedna po nama retardirana država u kojoj ne radi DORH, policija i pravosuđe. Ne da ne rade, nego su totalno korumpirani. Prema tome smatram da kada uđem u Sabor preko domovinske koalicije, jel tako, zajedničko HSP, Ante Starčević i ta druga na listi, ako me građani prepoznaju, mislim da ću biti jako gadan igrač. Mislim da i minimalno 20 ljudi će morati otići u zatvor, jer mene inače zovu, ponavljam, preživjeli Đureković. Đureković je bio prvi zviždač u INA-i. On je emigrirao sa svojim sinom Damirom. Njega su ubili sa sjekirom, na meni su išli modernu metodu sa skalpelom. Njegovog sina Damira su ubili u prometnoj nesreći, međutim, evo vidimo da su dobila gospoda doživotnu robiju, jel tako, doživotni zatvor. Dobro, on je bio, kod njega je suđenje bilo zato što je, de facto Udbije se sudilo. Tako je. Dakle, smetao je na svoj način da ne gubimo vrijeme. Mislim da puno se o tome pisalo i govorilo. Međutim, njegova satisfakcija, znate, mrtvom čovjeku ne treba satisfakcija, prošle 33 godine. Gospođi Gizeli Đureković ovo nije nikakva satisfakcija da je ostala bez sina i bez muža, a moja obitelj je trebala ostati bez majke, znači mene nije trebalo biti. Prema tome, ženi koja 15 godina nije dobila plaću, 15 godina nemam, evo, 13 godina nemam doma, nemam stana, skoro bi rekla ja nisam ni čovjek, nisam ništa, a sama sam vratila sa svojom udrugom oko 100-tinjak ljudi na posao. Hoću se referirati malo na moj program. Ovako, šta građani vole? Građani najviše i tišti borba protiv korupcije. Kada se prodala INA 2001. godine, koja je bila kralježnica Hrvatske, znači kralježnica, ona je bila u stvari socijalni amortizer, znači onda su građani jako dobro živjeli. Gospoda Glembajevi sa 3. siječanjskom vlasti, znači sa Račanom i kriminalnom bandom SDP-ovim vodstvom, ne govorimo o poštovim ljudima, uvijek kad govorim kriminalci, mislim na vodstva stranaka. Tada je bio Račan 2000. godine. Mesić je doveo Savkinog zeta od Savke Dapčević Kučar, zeta Tomislava Dragičevića, totalno nesposobnu osobu da vodi INA-u. Na kraju i uništio, tako dalje, i otišao sa 7 milijuna kuna otpremninom, i to da ljudi znaju kako kad uništiš INA-u pa dobiješ 7 milijuna kuna, a zviždača koji uštedi milijardu njega baciš. Oni su vam se 2003. godine, gospoda, dosjetili da prodaju INA-u koja je bila obiteljsko srebro, koja je vrijedila 25 milijardi dolara. Oni su je procijenili na 2 i prodali je Mađarima za 1/4 za 505 milijuna dolara. Međutim, oni su nju poklonili jer Mađari su je kupili na kredit. Mađari su kupili INA-u na kredit. Moram napomenuti da je INA osnovana 1964. Mađari su svoj Jadran MOL osnovali 1. listopada 1996. godine. Oni su bili mali miševi dok smo mi bili zmajevi. Prema tome mali miševi su kupili INA-u. U to doba moram reći da su bile povlaštene informacije koje se nisu znali. Da budem kratna i jasna, ugovor je potpisao Ljubo Jurčić zajedno sa Hernadijem Žoltom, to je šef MOL-a, a drugi ugovor je potpisao Tomislav Dragičević, isto sa Žoltom Hernadijom, da se financije predaju Mađarima. Pa prema tome tu je napravljena veleizdaja Hrvatske. Osim toga, ovo kad sam rekla za Sisak što sam dobila zatvor, oni su od 2004. do 2008. dogovorili u tom ugovoru da se stavi i modernizira ta rafinerija Sisak. I, zbog toga moraju ići u zatvor i tu će past ugovor i vraća INA-u u hrvatske ruke. Kad uđem u Sabor, vraćam INA-u u hrvatske ruke, donosi zakon o zaštiti zviždača. Svakom zviždaču dajem 10% nagrade od onoga kada DORH podigne kaznenu prijavu.
dobit će 10% nagrade i gradimo zatvore. Ali vi to možete, gospođo Balenović, Ne ja sama, u ako budete Sabor. dio vladajuće većine. je. Ja Ako govorim budete kao u saborski. oporbi, bojim se da ove vaše ideje neće biti čak uzmimo, znači morate prijeći dvije velike prepreke. Prva je da uđete u Sabor, znači da vaša lista dobije dovoljan broj, možda vi preferencijalnim glasovima uđete u Sabor. Ako ljudi glasaju. Evo, upravo to. To je sretna okolnost. Dakle, ajde, to vam je prva velika prepreka. A druga vam je prepreka, hoćete li biti dio vladajuće koalicije ili ćete biti u oporbi. Ali imamo jednoga binga. Ja sam jako glasna. Kad se kamera upali, ma nemaju Boga da to kamera da se makne sa mne. Kad se upali kamera u Saboru, ako ja uđem u Sabor i buj bila oporba ili bilo šta, znate šta? Ne do Bog HTV-u, RTL-ima ili nekome da ne počnu snimati jer će to znati cijela Hrvatska. Cijela Hrvatska. Jer gledajte ovako, prvo se mora uvesti, sad ću tu stati, gledajte, ako se Bajiću i Cvitanu, prije Bajiću sa Cvitanom, preda kaznena prijava ili piše o medijima velika afera, ako se ne riješi u mjesec dana, a dobit će civilni nadzor građanskog društva, onda će ih se prozvati preko tih kamera, preko tih Sabora, ako ja budem oporba ili u vladajućima, gospodo, zašto niste napravili? Jer zašto građani su danas depresivni? Zašto plaču po cestama? Zašto šalje Slavonija autobusima djecu van? Zašto Zagrepčani bježe? Zašto se ja bojim za svoje dvoje djece i svako živi za svoje? Zato što su sve popljačkali i napravit ćemo lustraciju. Ja znam 20 ljudi imam na popisu koji će završiti u zatvoru. Budući da 15 godina nemam plaće, šetam po Zagrebu, znate, i šetam i vidjela sam divnu lokaciju. Prije 30 i nešto godina se gradila, mislim, kod Blata jedna divna zgrada da će biti bolnica prazna, tu ćemo napraviti zatvore. Mislim da će najveće ustanove i najljepše to će biti zatvori, a neće biti ovako Hollywood, Remetinec kod naši šta idu u zatvor, nego će oni tamo nas, tu će oni kamen, oni će ići, opet ćemo Goli otok. Znači vi ste za Goli otok? Goli otok kad su bili jedni drugi, sad će biti drugi, treći, lustracija. Koliko ti je bila plaća te i te godine? 5.000 kuna. Šta imaš? 2 dvorca, 4 jahte, 5 Mercedesa. A to vam nije lustracija? Ne, to je oduzimanje imovine kriminalcima. To je nešto sasvim drugo. A druge lustracija je osvjetljivanje, dakle, ali to se više odnosi na ljude koji su bili u nekom sistemu, dio represivnog aparata. Sigurno. Ja ću sigurno biti, ako uđem u Sabor, uključena sigurno ili u nekakav odjel, gdje će biti odbor, tako ima i odbor za suzbijanje korupcije, odbor za ovo, neka me stave u pet odbora. Ali morate, ponovo vam kažem, morate biti dio moćnog kluba da biste ušli u te odbore. Pa imamo mi dobre dečke, kad se dobri dečke nađu, znate šta, o Peri Ćoriću može misliti svak šta god želi i o Hrvatskoj stranci prava, doktor Ante Starčević. Ali to su, znate, tu ima jako dobrih ljudi i vi bi se prevarili. Znate. A poznam ja njih iz vremena HSP-a još. Ali ja sam osjetila njihov bioritam, znate. I ja sam, znate, kad ja osjetim onako... Pa čekajte, ali ima ljubomore, ima još nekoliko žena, 5 još žena je na listi kod Pere Ćorića. Bog me, to je ono mačistička lista poduprta ženama. Pa znate šta ću reći? Šalim se malo. Dobro, znate zašto? Jako je dobra kvota i mislim tako divno. Vidim da ste se držali kvote u prvoj izbornoj jedinici. 42, mislim da je 42. Da. I gledajte ovako, sve ovisi o našim građanima. Ja bi, Anita, iz ove vaše emisije zbilja apelirala. Ja sam malo vas htjela nasmijati da ljudi vide da se vi znate i smijati, da niste stalno ozbiljni, mrki. Ma smije se. Ma gledajte. Moram se malo, pa ja znam da se vi smijete, ali da građani vide da se smijete. Evo, druga ste osoba kad se nasmijete. Da, jesam druga osoba i kažu ljudi kad me sretnu ovako na cesti, veli, gospođo Balenović, pa vi ste tak lijepi nasmijani, a jao na televiziji kažem, čuj da se toliko ružna i strašna, zar mi se toliko plašite. Ali ne, izgledate uvijek jako lijepi, dotjerani. Možda i to kod ljudi izaziva neku vrstu skepse. Pa znate šta? Evo vam prilike da to malo objasnite. Ja bi ovako to objasnila. Znate šta? U Hrvatskoj ljudi možda preispituju svoju savjest. Znate, jer kad me vidi da sam nasmijana i sretna
i da sam normalna i da sam vesela na cesti, onda mislite, gledaj, šta je sve preživjela, šta je sve pogubila, šta je se sve dešavalo, ona je nasmijana, ona je ovo. Onda počnu govoriti da bi svoju savjest oprali. E pa pogledaj, ona ima lijepu haljinu, ona ima, ne znam, ona ima plavu kosu. Ja sam rekla u onoj emisiji, svako ima 20 kuna da napravi, da se počešlja. Ruž košta 20 kuna, nećeš ga pojest, šminka za usne, mislim imaš 23 kuna, ne kupujem nikakve skupe šminke. I onda nekako, šta je u našoj Hrvatskoj nešto zločesto? Ljudi ne vole žive heroje. Naprimjer, kad bi se meni dogodilo, a dogodit će se da se ja vraćam u INA-u, da budem gospodin Pero Ćorić je danas zahtijeva ultimativno je tražio Pero Ćorić i Pero Kovačević i gospodin Golubić ispred Domovinske koalicije i Hrvatske stranke prava. Rekli su ultimativno zahtijevamo povratak Vesne Balenović. A što to nisu tražili kad su bili dio vladajuće koalicije zadnjih 7-8 mjeseci? Pa gledajte, sada traže, znate šta se ja malo ljutim, Anita? Ali, mislim, to je meni logično pitanje, nemojte se ljutiti. Novinarsko je pitanje, čisto je logično. Ne, ovako je. Hrvatska stranka prava, moram je pohvaliti, sa mnom radi od 2003. godine na Zakon o zaštiti zviždača. Znači, tu su bili svi. I Pero Kovačević, i svi iz HSP-a, i Roži, svi su bili. I gospodin Đapić, svi su bili. Jedina stranka koja je od 2003. godine... I Ruža Tomašićem. I Ruža je bila, svi su bili. Ali najviše je vukao Pero Kovačević i općenito Hrvatska stranka prava. Tako da velim ti kažeš malo nasmijano, u biti ja sam u prirodi jako. Šta je mene sačuvalo? Ma moj optimizam. Ja imam jedno, nije bitan moj izgled, to nema uopće... Ja sam onakva kako me Bog stvorio. Ali ja kažem, mislim da iz mene govori jedno veliko srce, jedna velika duša i jedno srce koje kuca za građane i dragi građani će se uvijek moći na moja vrata obratiti. A onda obratiti. imate sad priliku testirati koliko ti građani prepoznaju to vaše srce. Tako je, ali znate šta mi je žao? Ma nije bitno hoću li ja ući ili ne. Mislim, meni će biti drago ako uđem da im mogu pomoći. Jer meni će biti kako bude. Mislim, naučila a konačno ćete dobiti plaću. A čuj, to je jedino da ću imati od nečega živjeti. Mislim, gledaj, ali neću se ubiti ako ne uđem. Ali šta će mi biti žao? Da će građani izgubiti jedan dragulj. Vjerujte, da će građani, oni su gubitnici, nisam ja, ako ja ne uđem u Sabor. Imaće kriminalni SDP, kriminalni HDZ, jer da je neko htio, mogao je pomoći. Znate, a imaju mene. Ako sad promaše, neka me zbilja ne zovu. Gospođo Balenović, mi možemo jedino na vaša vrata. Ne kucajte na moja vrata. Imat ćete lijepo Milanovića Zorana, imat ćete njegovu ekipu, imat ćete Most. Most, samo da kažem, što je gospodin Panenić, ministar gospodarstva, meni rekao kad sam bila kod njega. Rekao je ovako, gospođo Balenović, ja vas u INA-u ne mogu vratiti, ministar gospodarstva, predsjednik gradske skupštine INA-e, postavio je 3 predsjednika nadzornog odbora i postavio je 3 člana uprave INA-e. On kaže, ne mogu vas vratiti, morate čekati arbitražni sud u Ženevi, čovječe, pa Most nema da, znate šta, ne smije se igla od INA-e reći, ne smije INA-u spomenuti. Božo Petrov stalno govori vraćam nacionalne interese, ja mu se javljam, ne diže telefon. Grmoja govori Nikola, vraćam nacionalne, ne može živjeti više od Bulja, Mire, od svih koliko vraćaju nacionalne interese. A kad ja kažem, pogledajte, ima priznanje Bajića, priznanje vlade, priznanje svakoga. Oni kažu ne možemo vas vratiti, ne mogu. Znači ovako, Božo Petrov za INA-u 0 bodova, neka ne dolazi u Sisak. Neka ne dolazi u Sisak. Most neka ne dolazi u Sisak. Neka ne kupe bodove na INA-u jer su lažljivci. Milanović, kad sam ga pitala, Zorane, zašto me ne vraćaš u INA-u, znate što je rekao? Ne mogu te vratiti jer će me razapet ko Isusa na križ. Ko će ga razapet? Ko? Udba? Ko? Znači, kad kaže da zviždača ne može vratiti jer će ga razapet na križ, onda on ne može dobiti izbore. Ostaje vam jedino Plenković iz ovog što ste nabrojili. S njim još nemate negativnih iskustava. Neki dan sam ga srela u gradu. U subotu je bio Plenković u gradu. Kod Čarlija isto, jel? Kod Čarlija. I mi smo se sudarili. I ja sam ga lijepo pitala ovako, gospodine Plenkoviću, ja sam se vama javljala prije mjesec dana i gospodinu Štiru i gospođi Šuici, imam i na Facebooku prepisku, mogu je pokazati. I ja sam rekla da je Europski parlament donio uredbu da sve države donesu zakon o zaštiti zviždača. A vi, gospodine Plenkoviće, ste bili godinama u Briselu i vi znate što je zviždač i vi mene niste pozvali. I rekao je kad prođu izbori da mu se javim.
I Anita, i još me nešto pitao, sam od sebe. Što je bilo predsjednici Republike Kolindi Grabar-Kitarović da me potjera? I ja sam rekla da zbog ove stvari, jel tako, zbog donacije, on kaže to nije u redu. Ja kažem, to raspravite s gospođom predsjednicom. Znači, i Plenković je osudio predsjednicu. Znači, na meni su se lomila sva koplja. Pa vidim ja, vi ste ovdje sad Plenkovića dobro ishvalili, to nije li to neka buduća koalicija na pomolu? Ja sam ovako rekla, gledajte ovako, ja sam veoma poštena i veoma sam korektna i nekad sam zločesta, izgledam, ali vrlo sam stroga, znam nagrađivati i znam podvući crtu. Znači ovako, na testu su, sada da vidimo ko meni ne da u INA-u, ko se ne mislim, meni i drugim zviždačima na posao. Znači, ko ne podržava zviždača koji će jedini osloboditi državu od korupcije, ti su za korupciju. INA je prva za korupciju zaključala vrata. Gospodin Ćorić je danas i gospodin Kovačević i gospodin Golubić, danas su svi bili, podržali su me i Pero Ćorić je ultimativno zahtijevao hitan povratak i obeštećenje i sve. A Plenkovića sam malo zatekla na cesti, kod Čarlija, kod Zdenke, naše prijateljice, predivne žene. Čula sam da je danas i Milanović došao kod Zdenke, jer je čuo je da se otamo kreću predsjednici i on je mislio sad, evo i on će, da je to prelazno, ali mislim da je Plenković je ranije došao i gotovo je. Već je Zdenka rekla ko je budući premijer. Pa gledaj, mislim, vidjet ćemo, gledaj ovako, budući da gospodin Plenković došao iz Brisela, pa ćemo vidjeti na kraju. A gospodin Pero Ćorić me pozvao. Po meni, ja moram ući u Sabor. To bi bilo nešto najbolje. Najbolje za građane. Znači, evo građani koji slušate i gledate emisiju, gospođa Balenović kaže da bi bilo najbolje da ona uđe u Sabor. Najbolje da uđe u Sabor. Prva izbora, Pero Ćorić je prvi, ja sam druga, lista broj 4. Znači ovako, lista broj 4, redni broj 2, to sam ja. To sam ja, preferencijalni glasovi. I preferencijalno. Ali ste u jako opakoj izbornoj jedinici. To je najteža izborna jedinica. Najteža izborna jedinica. Znate šta, ja mislim ne samo 19 lista, imate tu Milanovića koji predvodi, Plenkovića koji predvodi. Ali Anita, tu idu samo bombarderi. S Kvarnera, šalim to se. To idu najjači, jer prva izborna je najjača. Ja mislim ovako, da ćemo gospodin Ćorić i ja sam ako se naljutimo, ali mislim, dobro. Pa već ste se malo naljutili. Ne, ja imam ovako nizak tlak 90-60, pa kad se naljutim, onda mi je taman normalno, 120-80. Taman. Onda ću ja biti taman. I onda ćemo se naljutiti i onda imamo Zorana, a jeste vi ovako pržeći doma ili ste mirni? Nisam, doma sam manja od makova zrna, prava ženska. Ja imam svoju predivnu djecu i svoju predivnu obitelj, ja sam prava mama. Ja sam i mama i meni je obitelj najvažnija i sve ovo što radim u životu i za zviždače i za građane, mislim, ponosom i djeca i oni me pune i mislim, znate, da nema predivnu obitelj, mislim da ovo ne bi sve izdržala. Gospođo Balenović, puno vam hvala što ste bili danas gošća u našoj emisiji. Hvala i vama. Cijenjeni gledatelji, ostanite uz nas, vraćamo se nakon kratke stanke.